Mazina ganje ninye Mary Favor Kato nashemerwa mnonga ahabwizoberi turiyo mukwetebekanisiza izoba lyabakyare lyanyenchakare ekyamazima tushemereirwe ninkora na programu eyemyoga ahabwa Greta ankore yona kandi abanyamyoga bashyiro mwanya ogu na mnonga bakyara okuriga Bushenyi okuriga Rihinda okuriga Kashongi okuriga Nyabushozi so bashyiraha bayetebekanise manya president akatwihe nyuma abantu mwe yastomisho manya naitwe ntukwata akasente so tayambire basheja bonka tayambire bantu justi koreka akaronda yabo itwa bacyara na munonga bahansi ababe bataine burumo ababe bataine cyokora naitwe twino budara bwitu naitwe twine obuduka bwitu naitwe twino butwekorera abamwe bakore emigamba abandi bakora za waini abandi bakora za sabuni ebyo byona nahabwa president wetu Museveni Yoweri Kaguta kandi orukuza kuba mugenyi mukuru ahizobe lyanyenchakare mbwenu mucyara worioko muntu worioko mushiki worioko manyizo bane lyanyenchakare so ntuza kubantu bakira bantu momwije shemerwe hamwe izoba ndiza kuba izoba lyamanu munonga ntuza kwega oyihireho kugira ngo ntwija kushemerwa oyihireho kugira ngo ntwija kureba hari munywano weitu ntuza no kwega ijo yege nibabikora bata ijo reba abandi bacyara bakozire bata izoba lyanyenchakare tuza kwega bingi kandi ntuza kushemerwa munonga so nitubeta mwena mwije kandi program eja batakubasa kuija ntuza kubature live aha Radio West nyaburawe otaferwo mu gishogu tuza kubashemerwa munonga twabareba